Vonani n'wa xiboboboha, vonani n'wa xiboboboha, nto ya kaya khoma ndlela siyaya. Vonani n'wa xiboboboha, nto ya kaya khoma ndlela ni ku siyaya. Vonani n'wa xiboboboha, nto ya kaya khoma ndlela. Soko hayi mara leswi swa ku ni ta dya mhana wena fana nga vulangi bana Ben Mayengani bana Ben guys ni le ku nweni ka kofi mi ta ni khomela a ni tirhisi komichi yo nwa kofi ni nwa hi komichi yo nwa tiya guys ka se ka titimela guys mi ze mi swa ku maxelo ma cincini ni mi invite umta heta nwa tiya ma-arena amlakuta connectani phela okay guys ka video leyo hi ta va hi kha hi vulavula hi loko Ben Mayengani a clapa back a hlamula munhu wa ka Twitter hi ta tlhe vulavula hi mhaka ya coronavirus ku level 2 ku ri ku humelela ya level 2 mara a vulavuleni Ben ro sungula guys na mamukela ka nongonoko wa hina wa nkhanelo wa gingirikhani hi le ku ka tihaleni ku na xitulu xa rasa mani matu maxelo se ma cincinyana ka titimele guys kumbexani ngo mi nga hala maka mi siza matu phela kuma ku ra bala kaya mara hale joni ka titimela it is very cold mi ta ni khomela so guys Ben Mayengani ka Twitter loko eka zi karhala guys kahle kahle vanhu va ka Twitter va ka Facebook va ka YouTube hinkwavo vanhu va ka social media loko va ri ndzhaku ka keyboard va twa hi nga ri va nga type xin'wana na xin'wana hi wena va vulavula xin'wana na xin'wana hi wena because va twa hi nga ri hi hlamula loko va yingayinga mpela le ka page you know okay so Ben Mayengani retweeted ivi a vula a retweeta article yin'wana ka News 24 leyi a yi vulavula hi ku va National Coronavirus Council va vulavula hi ku ve le ku adviseni ka tiko ku remove back to level 2 i Ben Mayengani a ku se va la ku pfala hi ti 28 i vanhu va ta lava kha va hlamula laha ndzeni ka Twitter ya xona laha ni langutini mina ni cheka ku himpela swi humelerini ivi un'wana fika damarheta swin'wana laha ka Twitter ivi a ku se va ta pfala se mi ta dyana ni mi dya hi tigigi xi vuya Ben Mayengani ku tsutsuma xi fika swo xi n'wi ba hi responding wa xi ku ta dya mhana wena i vanhu va ku leswi ni ta dya mhana wena a fananga vulangi se mina ni ku mara na yena a fananga vulangi swa ku mi dya hi tigigi the thing is honestly speaking let's be serious guys mhaka ya lockdown ya vava because ti-artist to tala vhele ti ve impacted hi ndlela ya coronavirus mhaka corona kumbexani mhaka ya ti-lockdown a va kotanga ku performa as you guys you all know that lero a hi mhaka ya ku i nga tlhe i fika i xokolela munhu hi yona liya because at this moment everybody is on you know like everybody is trying to protect their territory like people are losing jobs left right and center lockdown yi impacta ngopfu mabindzu swo hambanahambana mhaka ti-artist va kotanga ku performa and you can imagine vanhu lava kuma ku they are 100% ka music swi va impacta ngopfu because tigig ta vona ti ve tikhanseriwa to tala va luze mali yo tala vanhu vo tala loko vo va vutisela lava ta hi byela kahlekahle ku ri va luze timali ti nga ri mara ti tele timali ti nga luziwa so a hi mhaka ku munhu a nga fika nghena ka Facebook kumbe ka Twitter a fika ku xokolela hi yona wa ze i karhala na wena fika se vanhu vo tala loyi va screenshota na leyi trenda la ka Facebook i trenda le ka Twitter va ku xi n'wi layini xi n'wi layini mara mehe loko ni ya languta article liya loko se hi vulavula hi level 2 a yi vulavula hi a ku ri News 24 article leyi kha vulavula hi meeting lowa wu ve kona wa vanhu lava va ti-scientist yini lava advise-aku tiko
anchela mshukero tala la mi ta ni khomela ku na teni ro yina ndango loko ndla swishani loko ni nga ndi hayi na ndi kambe mi ta donora mi ta tani fika la hansi so beni na hi nga xi fika xi teka article liya xi fika xi ku pha hi headline liya yi kha yi ku South Africa is advised to move to level 2 mara loko munhu a hlaya article liya you realize ku ri it was not a certain like a swi nga vuriwangi swi tiyisisiwa ku ri himpela ya ka level 2 ti 28 a ko va headline leyi a yi vulaka ku na ku suggesta loko u hlaya xitori hinkwaxo lexi nga laha kahlele laha ku vulavula hi ku as much as ti-scientist na vanhu lava va advisaku tiko hi ndlela ya rihanyo va vulaku swi kahle ku ri South Africa yi move back to level 2 hi mhaka ku va chavela mhaka ya Easter ngopfungopfu loko ku langutiwe mhaka ya paseka i Easter holidays laha ku tlangeriwaka ku pfuka ka Yesu esirheni vanhu vo tala va believer-ka mhaka ya xikreste so tikereke to tala ku ta va ku tele and again already even though hi hari ka level 1 sweswiwani ku pfumeleriwa 100 andeni and then 250 loko ku ri ke vanhu va ri handle and again sweswiwa ku ta va na phensela ku tala ngopfu mhaka ku vanhu munhu un'wana na un'wana i tala ku participate ka paseka swi tanda ku loko hi languta mhaka ya corona kumbexani mhaka ya this virus leyi ku South African variant yi hatla yi hangalaka hi ku hatlisa hi leswi va ti-scientist va vulaka swona va ku a va advise ku onge tiko ri nga tlhelela ka level 2 a ku ri advice it was not certain it's not announced yet it's not official so ku beni xi fika xi ku va lava ku pfala 28 ku xo karhala na xona na swi twisisa na mina ku xi karhele beni my god xi karhele ku va lava se va lava ku pfala lavowa se munhu a fika nghenelela laha fika hlamula swa yena xo n'wi ba hi comment a nga ha vuyangi misa luwa tani ivi ni analyze no ku mara why beni xi tlule ti-comment to tala ngo xi ya ka yena misa luwa o va na ti-followers to tala na mini konchani kuma this guy a nga na ti-followers to tala ende ni ngo veki na Twitter handle ya yena lawako a nga ta duma ngopfu o va na 148 followers i follower 440 so it looks like a new tweet or tweet because ti-tweet ta yena to tala a hi leti yena ti tsalaka hi yena n'winyi o retweeta vanhu lava nga ka twitter hi ni hi nga ka twitter kona ka twitter ka @gingirikani za ni cince twitter ya mina guys loko mi lava ku landzela ka twitter hi kona ha twitter na hina @gingirikani underscore za yes @gingirikani_za mi ni landzelela laha hi pfa hi bulanyana ka twitter mara ya twitter ya karhalisa yi dlaya hi sweswo swa ku yi na mona mara beni ma hi nga na xi respond ka Facebook why guys xi responda ntsena ka twitter minkarhi yo tala xa responda ka twitter ende ka xi fika xi ba munhu xi ba hi point xi ba hi clap back yin'wana pow yi trenda ka Facebook so ala ku mi vona njhani mhaka leya ku beni xi ze xi responda xi karhele guys I think every artist is tired right now ku va munhu un'wana na un'wana a fika a n'wi tlhontlha a n'wi xokolela hi mhaka ya leswi swi nga ku humeleni swa lockdown nga ri ni twa mukhuhlwanyana mi nga ri mukhuhlwana n'wana nghena xirhami lexi nga ku na xirhaminyana nga ri so hi nghene ka xixikana kahle nguva leyi hi nga ka yona sweswiwani namuntlha loko ri xi ku kha ku ba swin'wana leswi swo titimelo leswaku loko swi ba nhompfu yi oma la ndzeni la Gauteng lava va nga kona la ndzeni ka doroba ra Joni na lava nga handle ka rona yini hi nga halava va Atteridgeville halava Pitori ngongona halava Soweto Tembisa Mijana Alexander mi kona le a Randfontein ya a hi jika la Randfontein na va Lekkerstad siku rin'wana na va Nyiko Polo Vivo katika machangani a ni mi tshembi na siku na rin'we hi ta vulavula hi swa swivembi siku rin'wana ve ri le kwini Khubana ndhawu leyi a Randfontein a hi le Khubana ku ha Khubana ni rive ndhawu ko katika mchangalanga laya ya vanhu va kona Joni guys mi nga xisiwi hlangana makhelwana wena kwale ka titwaka guys so a ni valaka ku vulavula hi yona ku ri mi vone swi fanerile ku beni ma hi nga respondeni ka munhu luya na ku va respond leyi a nga hi nyika yi right na and then munhu loyi a nga fika a commenta swilo swa yena laha a ri na point yena na and then mina ni vone hi nga ri mara
a xi vene xi nga n'wi chingelanga swa ku damani a wu na xi nga vulangi bimenga mara no bayiza mara damani va deserve na clap pa xi n'wi pfuxa matandini talking about eggs matanda guys hi Easter ku tala ku celebrate ku xava very what eggs ku ya hi Xikreste very swi kombisa ku pfuka ka Yesu esirheni loko vanhu va kha va xavisa matandza lama very Easter eggs. Those who know those things maka Easter. So maka coronavirus cancel va vulavula maka ku ta va ku tele ngopfu mara ti-ministers ti le ku yimeleleni ka tikereke very hey va behave vanhu lava mara a hi swi tiku loko va languta mhaka ti-tavern yona va ta yi vona njhani mhaka yo xavisa byala hi ku a ni tshembi ku ve le ku behaveni vanhu lavani loko ho ze hi muvhela ka level 2 kumbe level 3 hi ta blame vanhu vo fana na lava yeah mara talking about this thing swa level 2 nto nga ri ku vuyela ka level 2 kumbe level 4 a swi pfuni nchumu man I feel like South Africa yi la ku hatlisisa mhaka leya ya nsawutiso mhaka ya vaccine ku yi hatla yi famba hi xihatla because loko yi langutini matiko man'wana ma le ku endleni ka mhaka ya vaccine na South Africa to fika ntsena veri ku na AstraZeneca or AstraZeneca leyi nga tlherisiwa ne mara ku ve na leyi yin'wana leyi nga tisiwa Johnson and Johnson vaccine a ni twi ku ri na ngulumelo wa ku vanhu vele ku vaccine na yi tweni sweswiwani I don't know ku va ku humelela yini na South Africa ku ri ho phuntisiwa kumbe ti-politicians ti lava ku endla excuse hi mhaka ya Easter ku tlheliwa ka level 2 if mabindzu ma tlhela ma wa futi vanhu vo tala va lahlekela hi mintirho futi ku ri ku na vaccine leyi ka nga ri ku fambeni hi ku hatlisa a va hatlisisi mhaka ya vaccine va tshika ti-lockdown because va ta gina va hi pfale ti-interprovincial travelings hi nga ha koti ku famba hina van'wani hi tlhela makaya phe hi la ku tlhela makaya and ha swi tiva ku we've been behaving just like the churches as per ministers is concerned okay guys in case mina ngiteka nkanelo wa gingirikani le gere mina ni khadu ekes dors ke tshwerekile nyora kome qoqotho salut mi nga titimeli light ne mi nga titimeli